Ganito kecing ego boy kemat yang ini. Kinong ialam yang kepati UDP ngawang lebih. KM ki kenong rim koskem. MG ki agenda koskem. But MG le ya kita kimat ke curang. Jua kamnu Ukraina bentar ke yap ke im ke yong ni upai ba. But kawi kwa upacara kemat kyong pi. Kamtam kinong chong yao yang kini ke yao wa ameni. Tibi kini ke yao to yang ke DC Council. Kona pelai pulwan da ke DC Council. Sekolah dia sebut tema. Nete dawang ya pi. Ka MP election ye jan bago wa ke DC Council kyongi. Ne ba I waro MI apa ke di kernit kuan ru kwa angi ke sik sidul. Kwa IMI kita ko hok keriti ke dustur kyongi. Bat ye menteri jadi kendau ke ciap kyongi. Telah dei ki pai ba. Memu kain dori ya ka MP election. Dan yang memu perkadil lui. Ne petau jadi yang nong yalam yang ka MP yongi. Kau MP hagawi kesni kau manmi go pendonong ya kori ban kejai pro. Hai soden Kamboja, Hajamu Kashmir, ha Muslimci kat kendes pa araja kat kende, kaya kejingja hang tu kopor. Waka sarkar India, da pendo ko ya gawi ka an go ngi ka artikel les pa nya phau. Da pen kelala ni tiba ya gini, state haki artli union territory. Da pendo ya ka hek yang chong yang ko tu state. Kasing cari ka direct na Delhi, jaga Union Territory. Na ikan gipai ba ng chong chunong. Na ipaklay ujid yaw nong yalam yung UMP. Ngawang yapi, markaten wat ka DC Council la daw do ka. Mandado ka DC Council, do iya geriti ka dustur, do iya ka singsan chari yung i gua masan chari. Haman na kiwi pa kiwi chinong kam kirang ba chinong kam kinong yalam chinong. Dadoi, ya kita ke hok yang i, upai ya kikindau kecil. Kamu orang wiu perlu udah pelama cuai yang ah. Kini kau tahu yang i, dauman nak kau ke general seat. Tapi wigi MLA dawani lagi, wigi bisa perlu, dawani lagi, jadi MDC lagi. Jadi kau orang yang kapten panchayat, haga ni kau tahu ban kini muluk yang. Dan nanti dah orang haga ni kau pot. Wa akan tukun paham ya pi kilong bay kilong mi long pa wa em ha kani ka yaw wa syaw ha ton chimi ya kani ka election MP kam ko wi ne kata ka lat ha ko yoi penku ya ka imlang salang ha ko perkhari na benta ka lawai yang ri bat ka jai pru yong ni sedo kini kenten na kalian ngadang ngabi wa he ko klam hadin yong ang ni pa open slang sachisen kan mo yong ni kamu amani kibru kiwa kira haginu kinu kebenta pada hagani kekam election aton siau bhai ya kira lang kamtam ya gani api election but siau bhai le tersan ya candidate yang ga adi ubah robat ton kalderin batkan mo yang haga khakkende tarik siau bhai ya shon ya ga shap yang pi hagador yang go bom kublai si jarmo